yong upajba ulok ulak ne bha kani election ta ko etam ko waro ki bro ki na bar wan thambor ki pok kon sig yong i tagi pajba de yuki yaki kam ki yong i ki santli ki snem to blai hi em lang chro be i te i ga jingjop kani ga jingjop ta ko yong pajba i ngo ya waro ki nong chong yong ka 7 amrem kam tam i kawar is kawada kit deba yenga hakani ka kanti wada yiga ma ublai em o chere lang i poi hedi ka jingjop to jingjop yo job re ka jingjop to yo kre archa lecha bani wa man kat ni da Iwan biang unang biang iwan em le to thulat upun em te I kam gi bro wada em hakani ka char khadar ka tu de public stand man nong mat wa kani I de tip I yu thu nem tau pajba tika priority yang iyo ke waro ke development thu all round development nem tak pajba yang ke 7 on rem kam ju la ye kam khalia hi bro wi to ma hawo ong phi thambor wan thambor no bar vi ga jengmut pi ka jengmut yo vikam ni na kat ni ka election to de ile prawar hai tai bon ki bro na bar wan the poisa ka thai tai mtip sap de nga e ro apply dok ki cha yen ki nong rem ki wa yi pan e ki chpau khasang ajar chibut la tang wa ki mam sakam ni te yen ki nong rem ka to I to pen job I ye ka lawe ki khon ki yang I ka lawe yang kon si ka lawe yang chong ka thau man admit that money power play a role money power plays a very important role ka wa you defeat yenga but the voice of the people ka sur yang pai ba yang ka 7 am rem klam chega wa to em ye ka hok yang bro o thambar ye ka hok yang bro Yeah.